Okay, nk'uko mubizi ni wa muhungu wanyu Ira ndakeka muri kureba ngaho ku mafoto, nyuma y'uko tumaze iminsi twumva ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba hari imirwano ikomeye cyane iri guhanganya umutwe wa M23 na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero nyuma ku munsi w'ejo batangaje ibyo bemeranyije nyuma yo guhurira mu biganiro bitaziguye byabereye i Qatar, niko n'uyu mutwe w'iyi nkuru ugira. Okay, reka dutangire gutya rero. Impande zombi zari zimaze ibyumweru bibarirwa muri bitatu ziri mu biganiro zahujwemo n'ubwami bwa Qatar mu rwego rwo gukemura amakimbirane yatumye zisanga mu ntambara zirimo kuva mu Gushyingo 2021. DRC biciye mu itangazo ryashyizweho umukono na Papi Buyi Kanguvu ukuriye intumwa zayo zari zagiye gushyigikira na M23, zavuze ko ibiganiro by'impande zombi byabaye mu mudendezo ndetse bikaba byubaka. M23 nayo yasohoye itangazo nk'iri ryashyizweho umukono na Laurence Kanyuka uyivugira mu bya politike. Impande zombi zemeje ko hari ibyo zemeranyijweho, mu gihe amakuru yavugaga ko ibiganiro zarimo byamaze guhagarara nyuma yo kunanira kumvikana ku ngingo zirimo kuba leta ya Kinshasa yarekura abarenga 700 ifunze ibashinja kuba bafite aho bahuriye n'inyeshyamba. Mu byo impande zombi zemeranyijwe nk'uko Kinshasa na M23 babyemeje harimo guhagarika imirwano by'ako kanya kubera gukoresha imvugo z'urwango ndetse no guhamagarira amoko yose y'abanyekongo kubahiriza ziriya ngingo. Leta ya DRC na M23 kandi nabo bemeranyije ko bagomba gushyira mu bikorwa biriya biyemeje, ariko nabyo bizaca inzira y'ibiganiro byubaka mu rwego rwo kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere. Ibiganiro impande zombi zemeranyije ko bigomba gukomeza, ngo zigomba kwibanda ku mpamvu muzi y'ibibazo biri muri DRC ndetse n'uko byakemuka mu rwego rwo gushyira iherezo ku makimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Ibiganiro by'Idoha kandi byasize abayobozi bo ku ruhande rwa leta bemeye ko bagomba kubahiriza ibyo bumvikanye mu gihe ibiganiro bizaba biri kuba kugeza birangiye. Impande zombi zemeranyije ingingo zirimo guhagarika imirwano mu gihe ingabo za leta n'iza M23 kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru zarimo zirwanira mu bice birimo ibya teritwari ya Walikale. Amakuru kandi avuga ko M23 yatangiye kongera ingabo mu birindiro byayo biri hafi ya Walikale Center. Ibikekwa ko yaba ifite gahunda yo kwisubiza uyu mujyi yavuyemo mu kwezi gushize. Okay, ndakeka inkuru yacu nanga tuyisoreje, gusa nyine ni inkuru nziza kubona umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo bigiye gushyira intwaro hasi. Bino bintu iyo biri kuba abaturage benshi babura ubuzima, baburamo ibyabo. Rero ni ibintu byiza twashimira igihugu cya Qatar kuba cyarabaye umuhuza wa bino bibazo biri kubera muri Kongo. Wowe cyo ngusaba nta kindi urakizi ni ukora subscribe tukajya twibanira mu makuru agiye avugwa hano kuri iyi si. Reka nze na mukanya mbatemo iyindi nkuru iri ku bice bigacika.